Nalazimo se u Zrenjaninskom ataru i obilazku smo useva pšenice. Stanje useva je tako da možemo da primetimo bolesti kao što su pepelnica, rđa, septorije na donjim spratovima biljaka, naročito tamo gdje imamo više osušenog lista, što stvara povoljan mikroklimat. Ubeđen sam da će sa porastom temperature da dođe do povećane zaraze i širenja simptoma. Naša preporuka je preparat Delaro. Delaro se sastoji iz dve proverene aktivne materije iz Bayerovog portfolija. Trifloksistrobin iz grupe strobilurina i protiokonazol iz grupe triazola. Delaro ima kurativno, eradikativno i protektivno delovanje. I ta kombinacija strobilurina i triazola čini Delaro jednim od najfleksibilnijih preparata što se tiče primjene. Kod Delara imamo odličnu usaglašenost dve aktivne materije, jer strobilurin deluje preventivno utičući na klijanje spora, dok triazol deluje kurativno utičući na miceliju. Delaro deluje na površinu, krećući se translaminarno, prožimajući biljno tkivo i tako štiteći kako lice, tako i naličje lista. Delaro ima odlično delovanje na sve ekonomski najznačajnije bolesti lista i klasa kod pšenice i ječma, kao što su romularija, mrežasta pegavost ječma, fuzarijum, pepelnica, rđa i tako dalje. Zbog svoje jedinstvene kombinacije aktivnih materija i odličnog delovanja na bolesti klasa i lista, Delaro se može pozicionirati u bilo koji od tretmana zaštite strnih žita i zbog toga je on najfleksibilniji preparat na tržištu. I još jedna veoma bitna stvar kod Delara je da on ima stimulativno delovanje na biljke, dajući taj stay green efekat koji produžava period nalivanja zrna, što stimulativno deluje na kvalitet prinosa i sam prinos. Iz svega ovoga možemo zaključiti da se Delaro može primijeniti u svim fazama zaštite, da je efikasan na sve ekonomski značajne bolesti kako lista, tako i klasa kostanih žita i da je Delaro siguran ulog u vašu efikasnu zaštitu.